Ndam penjuan siap, ndam di tiadi, ndam di ndam lagi kerja. Kang kita kemalong jatuh pagi ini puan muka. Disuntuan, kebangun, ada ini nang desiman, nada pencaikan kesukaan, barang inong ikan, ada yang langsung kai, lalu pagi kita dapat kaitan, hapus saja betul ini from, lengkap kebunglong kata, lalu pan. Kumalong itu berlaku di pulis saja, lalpan, leimpan deh, itu lengkap deh. Dan benefit, no more benefit, ada ini. Sini kesian kata, ngagawe katun ngakwa kami kai. Kumong itu isa lain bah, bandai tidak, lain bah bandai jangan. Simpulnya dikilang, lebih naik. Dan itu ayu, raih keluar kabir. Nganong itu gak ini. Kalau kan new ad hoc, kan dia kerja ad hoc dan buburam ni, kan dia kerja ad hoc. Kan dia ada kerja mentah dia ni, kan new ad hoc system. Mat dibayar ngap, yo pintu, bagai muka kapuar. Dibayar, ya kebersih, mat di mentah akan dia kategori gidai, tangi di paten. Gidai karo union phone. Tidak divisi paten, timio mayo nang ini. Iyo nang basic, am di numur benefit. Yang ini divisi, lapun hiya kedang, siapa divisi paten. Disitu divisi paten, sekam hapo asyuk bendia sikap. Kata ada visual education yang mereka bandang penhiang, ia kemengiyo sino. Gua pulang kade kakut, serpanian. Kejuti stand serpan, simulot berapa? Kata menteri berskul lah, perkara lagi, kadai sokar belak bahan, ni sokar kebamur ban penjot di ginong ikan, penjot di education, ban bahai kata, ban ngalaso ketubon, boganda satu ya di sistem, harus nam katulai pak pra, udai kepa yang kontak sama, ucilista minta, ban udai kuno sama, pampuan itu boleh, boganda. Antai mokan jaya bingi kesinot hayat kendri kedian tidak baru harus nam kendai pak pra harga di sistem nakadal yang kuno nerawan ukur ngalato lawan benjot di ngumrin wan benjot di jingla bahaya pa ulang hitung ta ulang dia mengsiuran yang kendra nama la bahaya apa nang benjot ukur ya hektar ini ngakai lagi ni di dia tan ai so di government ong ya tu di malai balak bahau pa malai ukun penjot ngai di sala dalak bahau pa nang kenjanai ukun ni kwa bah di sistem kesokar kadeban ai su ni yo lo berapa ni yo kami dikali presiden ni yo bangsa wadawan latapang kumpulan mempai hapsu Inung teh sokar gin hapseu silakalak. Layo ada bang apa? Ngingin yo. Makan tili bro. Yidimis ngin yo. Nung teh sokar yo. Ndeng benai. Song ye. Mati blok jajah atas ngap. Hidang yakun ngap. Ipun lah hidang yakun. Bang ikwa. Kum yakuni. Sa sulai. Balara sokar. Kete babar yadi. Teacher. Na disponsor from the government. Why not? Makan teh babar yadi service. Itu service mutangi rakam yang ada di sekolah. Pandai ailot katu properti yang sekolah menang dasar.